Kipai ublei ke belang senong nongkra jeng ke paris nong po. Kilapan pau ke jeng sangu ublei namar kelayo bensei lingdo seblei baningkong ketiga senong ufada Andreas Inkli. Uni lingdo seblei bertemai ke senat niam nong po udai lingdo basau jeng ke paris nong po. Ufada Andreas Inkli udai lingdo baar nak ke kursi Inkli ibala syak perngetang hayang meneba lai mkra menaga kandu tarik menaik lalingkot do Reverend Archbishop Victor Lingdo. Ban sangungo yublei ke belang senong nongkra kalai burom yublei lingkat ke yang kesam jong ni lingdo bertemai ban kenya ya kemet ke senam ukris hagajing penkre pediang sempha hagajing terwa mas baningkong haga senong nongkra hagajing terwa mas baningkong ke senong nongkra hagte mas bokoi baningkong ufada Andreas Inkli ulalong kongsan ban kenya ya kemet ke senam ukris haringkat ke jing senalang lingdo soblei baro nagijing ya slop jeng lingdo reunion nalor ketik lingdo ala senalang do lingdo nong syarai ke parish nong po ufada Augustine Kotala ufada Sakayus Inkli pada Felix Lingkoi bat kipai ublei hadian kemas bekoi ladan gejinglek burung belingkot yoni lingdo temai de kebalang senong hakebal ladon hakebal idon ikat lang ke kong RM Kurba Deputy Commissioner Geribohai District ba Merabon Sim MNE kenong po bat ki he fada kejingnya slok MSFS ulingdo Andreas Inkli udai lingdo reunion nak jingin slok MSFS. Man pen i de ki wei xiao jisu kan ni ke ba na ma phiro de la ni de man pen kam ni ki ti chungi de ki tin chungi de ki tim chungi kan man rai ni ki breu kan ni lam ni ki breu xiao jisu ta ta ke ni de ta ke jin kon ngai wei yang ai bi wei ha ba ni yo ni koi ora point de ki ti chungo xiao jisu pen i ki to ki apostol ke no bochmo de kun nomron klem jong lei kini ki senran chu mas kita mas nyo se kita kila put yam jisu kila kali oh noi ka bisa ai jisu per lo tuan man pe tuan man kimi dal de kini ki kita kikon ke ki badon kam kita cuma pi lei kon ni wei ke jin kon ni kam dei ye para organisation terkait jikot kedai tak kita di padang sistem pembangunan mana, enroi, mengapi berjuai kita sekian kai, beliau pun kita menong kai, kuat yang kita bantu jasam lem yang kita nak start tapi, kita baca jauh, ada kedai doktor, mana kita rehab orang, beliau kuat yang kita berjuai faham, lalu kita beri jauh, kita kedai bawa, kita beli buat kita macam ni berjuai. Mene ya kapormas ngalape ko kai mane larong pemba arpomut ki lindo ki bala siminda kamas bakoi kamas banikong jeng Father Andreas ande ngayoi pambun ki sister lese palas pambun ki sister ki donangne na banda ka program te ngalayo ka census jong ni usne baladep 8000 arpo na ka parish ngidon minda san poving ki sister santo vengo sister ngi don nak ka pay suni kampa me nak asno ro message ngi don kumba kinai mul sister ma ki we partition ro ngi don ka vengo sister kendre ki param ngi don kan sound nak ka pay suni te armor nak jai singly ba ki we part ki don ka Felix na lingoi Felix ka jai lingoi ba ki we part ki don kumba sound te minne u MLA bayit jungi wilayah tu yanga
ngidon pala siajar ying na kana jai singli kana ri boy bar kabe malla ka jaga ngidon kini jai singli yan re tanda murti pada kambiang tanda murti pada lese malla sans nang ngide bar pinmi ki pada batmai na kana paris chun minra kasngi ko banai ku blek kempang yai pada Andrea singli nila duai ke pan nak benda jungi akan nak por badangin seduai biang nak benda jungi kenapa winya ini scam akan nak jingkot jong uble balong ulinggo si juno tengitip uji su upaban datang ye kikam di jam jungu akan nak perti udong kam ye kilindo kiriunia ban presisu nak benda kaburum jungu te ulindo tang ulong tang atiar jong uble kai ka kam ulindo ule ki kam baro uji sulale min ba ulado nakan ka perti uji sulayala ulai kai ula trebur ki kam bela ula pin point pin kya ye kibri bro na pren ka jinge ka jisuto te kaju ka kam uji sulale a hajar sem shua min da ki lindo ki atiar jongo ki dang bateng akan ka perti